وەکو ئافرەتێکی کورد وەکو کچێکی کورد حەز دەکەم تووتێژی بەرامبەر ئافرەتان تا ڕادێکی زۆر کەم کراوەتەوە بەڵام لەگەڵەوەشدا ئەبێ ئافرەتەکان زیاتر باوەڕیان بە خۆیان بێت و هەوڵ بدەن مافەکانی خۆیان بەدەست بێنن و هەوڵ بدەن نەهێڵن هیچ کەسێک ئازاریان بدات و تووتێژیان بەرامبەر بکات. مافی ئافرەت شتێکی زۆر گەورەیە ئێمەش دایکمانەیە خوشکمانەیە و خێزانیشمانەیە پێویستە ڕێزیان لێ بنین وەکو ڕێزلێنان خەڵک دەیەتن وەڵا ئێمە ئاوا دەکەن و کوشتن و برن و شتەوە زۆر غەڵەتە پێویستە بە نەرمی بە شتێگەیشتی ینی یارمەتی ئافرەت بدرێتن. In many countries, in many societies, it is like that women don't have equal rights like men. I don't know because it is made by like us only, but I think so that women should women is very powerful. They are very powerful. They have lot of burden from the childhood till when they grow up. They have to go through lot of phases in their life. First under the father, then their brothers, then their husband. They have to manage lot of things.